Please be seated. Ja sam general Ratko Mladić. Potvrđujući identitet 16 godina posle podizanja optužnice, Ratko Mladić ovako se prvi put obratio sudnici Haškog tribunala. Mladić se nije danas izjasnio o krivici, već je tražio dodatno vreme za upoznavanje sa optužnicom. Pa je shodno tome sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano za 4. jul. Izmenjenom optužnicom na teret mu se u 11 tačaka stavljaju zločini za genocid, zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaje ratovanja tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Mladić je odbio da mu se čita optužnica, ali je uprkos tome sudija pročitao njen sažetak. Gospodine Ori, vi ste malo stariji čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima, jer meni treba i više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su u optužnici stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim da je to tako. Mladić je pokušao nekoliko puta i da se obrati novinarima koji prate suđenje na galeriji sudnice, a izveštači javljaju da su Mladićevo pojavljivanje sa galerije pratili i predstavnice udruženja Majke Srebrenice. Na snimku se vidi da se Mladić u jednom trenutku gestikulacijom obraća nekome u publici, a agencije prenose da je navodno odgovarao jednoj od majki Srebrenice, koja mu je pretila prstom. To se međutim na televizijskom snimku ne čuje i ne vidi. Ja sam branio narod moj i moju zemlju. Ja ne ubijam ni muslimane kao muslimane, ni Hrvate kao Kroate. Ne ubijam sada ni u Libiji, ni u Africi. Mladić je protestovao i zbog procedure sprovođenja u sudnicu, jer ga obezbeđenje vodi pod ruku. Ja želim da živim i da doživim slobodu. Jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. Eto, i molim vas o proceduri, ako hoćete da vam kažem ovo što me nervira, da se dogovorimo oko ljudi, ja neću da mene vodaju ispod ruke ko slepca. Ja mogu koliko mogu, toliko ću ići. Kad ne mogu, zamolit ću da me pridrže. A neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaju ko sam. Ja bih želio da vas podsjetim da se teretite kao pojedinac pred ovim međunarodnim sudom. Prema tome, vaša odbrana treba da se usredsredi na tačke optužnice kojima se teretite kao optuženi.